Multimedijalni web portal radiobijelopolje.me. Aktuelnosti iz Bijelog Polja, Crne Gore, regiona i svijeta. radiobijelopolje.me. Poštovani prijatelji, dame i gospodo, hanume i efendije, dobrodošli na promociju knjige Sofra autora Ervina Spahića. Za sofrom se uvijek okupljala familija i prijatelji, tako da se nadamo da će vam se dopasti ono što smo za vas pripremili i da niko neće ustati gladan. Da sofra uopšte ugleda svjetlo dana, potrudili su se Forum Bošnjaka Crne Gore, koji je izdavač ove knjige, Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, recenzenti Kemal Musić i Faruk Dizdarević, a za lijep izgled knjige i ilustraciju pobrinuli su se Abaz Dizdarević, Aldemar Ibrahimović, Besim Hadrović, koji nam je ustupio slike od njegovog rahmetli oca Rasima Polinskog. Sve to je lijepo upakovao Marko Tvrdišić, a štampala knjižara Merkator. Da se večeras okupimo zahvalnost dugujemo Centru za kulturu Vojislav Bulatović-Strunjo, direktoru Izetu Eroviću i radnicima centra. Zatim Almiru Martinoviću, a autor se posebno zahvaljuje profesoru doktoru Drašku Došljaku, Mirsadu Rastoderu, Kemalu Musiću, Slađani Bubanji, Izetu Mulabegoviću, tamburaškom sastavu Limski biseri i naravno svima vama koji ste došli na ovo zajedničko druženje. Sa prvim sunčevim zracima učmala kasaba budila se iz sna. Čaršijskom kaldramom odzvanjavu koraci još uvijek sanjivi šekrta, koji su, da je pravde, trebali biti posljednji koji će ustati ovako rano. Jer oni su svojoj mladosti i azgiluku davali oduška do kasnu noć. Čaršijom u dva dugačka reda rastegli se dućani, kafedžinice, tišlerske i oputarske radnje, pođe koja slastičarnice i pekara iz kojih se širio miris taze, pečenog hljeba i bureka. Od čaršije na sve strane granali su se uski sokaci koji spajahu akovske mahale, koje su obično nosile imena po najbrojnijim familijama koje su tamo stanovale sa glavnom čaršijskom džadom. Iz čaršije nekim od ovih uskih sokaka rijetko je ko išao, osim ako tamo nije živio. Ili bi ga neki golemi razlog i nužda na to natjerali. Sjedim ja sa mojim drugom Izetom Bralićem, za hediju mu ponio knjigu Sofru, pišem posvetu i potpisujem, kad mi on reče: naš Ervine, kaže, sama pomen riječi Sofra u meni budi neke posebne moći. Ja gledam malo onako začuđeno, kad on nastavi da priča. Kaže, moj otac je bio stolar, napravio je puno prozora i vrata i drugih stolarskih proizvoda i od novca dobijenog za to je izdržavao familiju. Ali napravio je preko 100 sofri, što veliki, što mali, ali nikada nijednu nije htio da naplati. Samo bi okrenuo i iz poleđine napisao ime Husein, a mnogo je lijepo pisao. I dan danas te sofre zovu Huseinove sofre.
Bjelopoljske mimoze Koprive odavno su najavile dolazak proljeća. Koprivnjak je zauzimao i počasno mjesto na mnogim bjelopoljskim soframa i ko se ovih dana nije nazdravio, za njega proljeće kao da nije ni počelo. Dame i gospodo, dragi prijatelji, govoriti o sofri predstavlja zadovoljstvo, čast i posebnu emociju. Svi rječnici koji su posvjedočili ovu leksemu odrednicu donose dva njena značenja. U narodnim govorima to je i sovra i sopra, a njena značenja su: prvo, nizak okrugli sto za kojim se jelo sjedeći na dušecima, i drugo, zaokružena, učinjena koža na čijem su rubu povezane duge petlje, također od kože. Služi za odnošenje hrane težacima kad rade na njivi. Večeras smo na duhovnoj sofri o sofri, a ona je svojevrsna trpeza, pa otuda i toponim trpezi. Ali nikada nije okrugli sto ili zeleni sto u savremenoj komunikaciji. Svaka sofra, pa i ova gospodina Spahića, nas vraća u prošlost ili u istoriju budućnosti. Vraća u porodičnost, zajedništvo, poziva na okup. Svako ima svoje mjesto, a sofra je ista za sve. I večeras imamo okup, a u Ervinovoj sofri je ponuda ista za sve. Utisaka će biti različitih, ali zasigurno dobrih. Onoliko koliko i gostiju i čitalaca. Ja sam samo jedan od onih privilegovanih koji ima čast i zadovoljstvo da komentariše sadržaj Ervinove sofre. Što je šuhret stvar ovaj četvrći tad. Ne mrdaš iz kuće, a družiš se i provodiš vrijeme sa svojim prijateljima. I ne košta te, brate, ništa. Možeš da ih imaš koliko god hoćeš. Ne trošiš novac po mehanama, noge te ne bole od hokanja po džadi, gledaš zgodne žene bez straha da će ti koja reći: šta je jadan, šta bleneš? Objavljuju se najljepše slike po sopstvenom poimanju lijepog, često se ispisuju tuđe misli kao svoje, ne bi li se ostavio dojam, sviđa vam se neki sadržaj mimo svoje volje i tako dalje i tome slično. I svi srećni i zadovoljni. A najgori od svih čehrećitabista su vojeri. Ljudi bez lica pod lažnim profilom koji zabadaju nos u tuđe živote. Od bezličnih možete imati samo jazuk. Sakrivenim mrakom htjeli bi sve da znaju, čekaju i vrebaju priliku da vam napakoste i nanesu zlo. Za njih rezervišite dugme delete. Da bi se pratile društvene promjene te nova tehnološka postignuća, insan mora stalno da uči. Te treba vam engleski, te treba vam poznavanje računara, morate imati svoj Twitter ili u najmanju ruku otvorenu Facebook stranicu. Ja sam se dugo trudio da shvatim značenje Facebooka, pa sam onda otišao i dalje, pa sam uspio tu englesku kovanicu čak i da prevedem. Face, prevodu znači lice, što bi rekli Čeher. Book, knjiga, prevedemo znači čitat. Hele, nej se, onda vam Facebook dođe, Čeher čitat. Knjiga Sofra je višeslojno djelo, protkano životom, patnjom, istorijom, filozofijom, humorom, dokumentarnošću. To je djelo koje ima svoje ja, koje na svakoj stranici ima suvi pečat. Djelo u kojem su ostali sačuvani običaji bjelopoljske čaršije. Ako je Rasim Hadrović-Polimski sačuvao staro bijelo polje na svojim crtežima, Ervin Spahić je to uradio u Sofri. Ako je Čamil Sjerić ovjekovječio Bihorce u svojim dijelima, Ervin Spahić je ovom knjigom obezbijedio vječnost nekadašnjeg jezika bjelopoljske čaršije. Ako je novo vrijeme pokušalo da izbriše arhitekturu, običaje, jezik i način života u bijelom polju, Ervin Spahić je ovom knjigom rekao: hoćemo i moramo naprijed, hoćemo da budemo moderni, ali ne smijemo da zaboravimo ni ono što je nekada bilo. Takvu poruku nam pisac servira na Sofri. I ne samo ovu poruku, nego još mnogo drugih. Narodna izreka kaže: budi nešto da ne budeš ništa. Ervin Spahić čvrsto stoji iza ove izreke. Sofra je, da se izrazim ervinovski, muhur njegovog identiteta, njegove ličnosti,
njegovog postojanja, njegovog života. Ovom knjigom Ervin na slikovit i literaran način govori o identitetskim, istorijskim i nacionalnim pitanjima. U stvari, on govori o životu u pravom smislu. Pa i kada piše o stradanjima i proganjanjima, u svakom retku, svakom pasusu osjeća se život. Potreba za životom. Svaka Ervinova priča napisana je na osoben, neuobičajen način. U ovoj knjizi sve odiše duhovitošću i duhovnošću, humorom i ozbiljnošću. Iznad svega je ovdje bogatstvo leksike jednog vilajeta koji više ne postoji, a kojem je Ervin Spahić podigao obelisk. Za Ervinovom sofrom ima mjesta za svakoga. Na Ervinovoj sofri su đakonije za svačiji ukus. Zbog toga ne ustežite se, probajte, ovo je sve servirano za vas. Hvala.